Salman di muna re kamram juga man ko dire. Kami ngimju ibu kan perintah din spokesman. Ndon kay gajing kuat juga untuk mengasim ti kumu Urban Minister hadu ko Salman di muda. Pasu don kami man ko dia gebot ngan yo man singap man tip kay bahasa teng kay bari benda. Tadi jadi duty kumu minister ni kumu dong Salman di muda. Kayak ini ki mat ki bokongsan ki bokio keren ki mat jeng. Adon bun polisi mana mendek polisi bun gi kami kan madon ikatu kan ni gi hiji gejan na bagi haga beda skim don ikatu kan ni gi beda barki streng jong staw man tu bahapo jong da vision jong kebodi margi jenda kan ebo gi ara na po gi different vision jong kebudaya dan ni kita hi nah ga meeting ya bun telik banikan baik ba ong ba don nggak additional jendar don ni kerukom ban kendo lare kumgia tu lingam datip namandang kuat khot ga board meeting council last 10 yang 4 khot ngasam is high time to call it Kayak saya tak juga tiba ini ki officer ni ki dehot nang inong saya ki pelpau mat nang ni ka jingala jinga nama teng kong ki kuat ban apres ki scheme kunun phai ki scheme check kumnu ki all scheme bala ul kala yai kumno ka progress kumno kata de gawahi tedon ni ka tu kan ni kumongi kinu scheme proposal kum kinu di area bingilan ma kat kumbolong kana government india ki mi bon tili scheme ki ong kum kinu scheme bala man pha ha haslong ni apa municipal area ni don gi gawe tahun kata de gawe ka ba arbat don ki kuat ka budget teng ju ayu ki kuat ban discuss ka budget don jaka bin happen he don jaka ban ni revenue kata de gawe habai don review meeting tedon bad ki post mi ko kit skewe artli na mar bakti bi ga kum gamuda bylaws ngla implement patmai ti man ki staff dumna ya kata bi ra proposal ni habya increase alang ki enjek berang ketaman kam wat semut ta ki di kam ya so don ki kam bamla ban rai tongu sarma muda marwe ka bra se ka dari ke mandi tu ka ngla ban ki majority sen muda dari ke mandi Emang hakane kebot kum ki try ki issues ki banghap banyak keren banyak kenang ni ban simru ya ka solution mo number 1 to subo ngi kwa ban kit kum ki create post mai nang bata ka jing khya do kam kata ka dam le ka bot number 1 to ta bangi propose ke budget busan di teng ki propose lembur tang is appropriate with the board hi te kumang bidon ban ki subuh kumgi don ki area ki kwa ban phak skim bathamai ki la ban pan ti mun bo dan bamla tang level jong ka muda maroi ane kum kita hab don ka bot don bar kini kumong bi nage don kini ki kum kini ki new skim ku ba kum ki amrut ane kum ki ayu teng don ki ba ka bot ka haptip teng kat kum bolong don bong imat kini ki amrut skim don kam ta po selong kat kum bolong ka amrut tu matam dari man hol khalia kum kita kabuk di bangkit mah tedon la don kano major decision ke mata ki batmai kabut ka sib hab tu sim kata bro mdei tang level tu tadi ki kam is a major decision so sebut dari kuat ban bu kano polisi pemuda kabut haban rai senot da cermana lon tadi kam kabut kadang meni le ding aktif ki member ki bon ba te ki don blok ki don lang ki member ka kabut ini de gebut la for last 10 year ki de gebut member kat kumbolong nang kita nang ndai tam ko ba man ko di don civinyar building do member hi ba khman kum em jong ka ayu em building jong cm kum civinyar na sahibi do member hi CEO barok giling di member bon ngut member dei member don ga ige bang nang prepare ka to new office to be shifted na ada pitu la dia bon ina face Kalau ni kau fokus ke municipal belum tak, kumba kalau pilih kilong dia ni kita kira balak komedi. Memang tu lam pakai not the correct figure mo. Memang kami pun samputan, not very sure. Not the exact figure is not with me. Memang samputan. Tinggi bahasa apa nara sekas lu kita. Ni kita bon juga. Gom mengelap kadi. Ni berjongi je, ni bu seno. Memang orang cuba marat. Berjongi all of them as our own brother. Ini kan.